ngira ngo rero ni inkuru y'agacamugongo ku muryango wa Godefroid General Niyombare, bivugwa ko yamaze gushimutirwa mu mujyi wa Bukavu. Bukavu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ngira ngo ni ikintu kitari cyiza. Bivugwa ko Godefroid General Niyombare ubwo mu kwa mbere yari muri Katari, akaza kuva muri Katari akaza mu mpera z'ukwambira akerekeza muri Kenya mu nshuti mu muryango. Bivugwa ko yaje kuhava akerekeza mu bice bikotororwa cyangwa bigenzurwa n'ama 200. Ngira ngo ni inkuru rero yakababara itari nziza. Nibimara kuba bikofirimwa, iyi ni inkuru yatangiye ahagana saa 12 z'itariki ya 9, abantu bose bari kugarukaho ifatwa, itabwa muri yombi, ishimutwa ry'umugabo wagerageje gutembagaza cyangwa se gutera kudeta umuhisi Pierre Nkurunziza, Godefroid General Niyombare. Biravugwa ko yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'iperereza cyangwa idendereza cyangwa se documentation y'u Burundi. Byaherukwaga havugwa ko uwafashwe ari Rabi, wahoze ari mu itangazamakuru ry'ubusesenguzi, anenga cyangwa gaya politiki ya General Neva. Bivugwa rero ko uyu nguyu Niyombare nawe yaba yageze mu maboko y'Abarundi, yaba yamaze kugera mu maboko ya Sebarundi n'umugabo witwa Reveriyani Ndikuriyo. Ngira ngo rero byaba ari inkuru nziza kuri bo, ariko bikaba inkuru y'agacamugongo ku mpunzi zahunganye na Niyombare, ku bantu bitwa Red Tabara, ku bantu b'abakunzi b'abafana bari inyuma ya General Niyombare. Ngira ngo kandi Abarundi muzi ko mpamenya ko batamurengukana mu butabera, uretse ko bashobora kuba bamugandagura. Ni nayo mpamvu byateje isaga, bigaba biteje ubwoba cyangwa amakenga cyangwa akaga cyangwa agahinda. Ari umuntu bajyanye imbere y'ubutabera, umuntu arahanwa, nta birenza abajenerali bose. N'abajenerali ibintu bitagenda neza, abasirikare bagomba gusova cyangwa se bagatabara. Mpamya ko n'uyu rero navuga ngo nicyo uyu mugabo yari yagerageje gukora 2015, mugabo birananirana. Uyu munsi wa none rero nk'uko biri kuvugwa cyangwa se byavuzwe cyangwa byagaragaye nuza kureba n'ahandi, bivugwa ko ubwo yavaga Katari, wasanga yarari muri Katari ku bwa politike, wasanga ari business, wasanga ari impunzi iri kwitemberera. Binavugwa ariko ko yaba yarageze Katari avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko nakurikiranye message y'uru rugendo rwiwe n'ifatwa. Yaba yarageze Katari avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagera Katari, akava Katari akerekeza muri Kenya. Asa naho ngo yaba yarahamaze iminsi igera mu minsi 11. Arahava yerekeza Uganda, ava Uganda yinjira mu bice bikotororwa n'ama 200. Biravugwa rero ko yaba yaragiye gusaba amaboko cyangwa se inkunga, cyangwa se yaba yaragiye kunegoseya n'ama 200, cyangwa se akaba yaragiye kugira ngo bafashanye rwose barebe ko batembagaza cyangwa se bahirika inzego z'ubutegetsi yagerageje 2015. Ariko bikavugwa rero ko umugambi bitahavuye bigenda neza, ashobora kuba yafatiwe muri Bukavu. Bukavu rero iri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Navuga rero ngo ni inkuru nziza y'akababaro cyangwa se y'akamaramaza, cyangwa se nyine ni ibintu nanone bitari byiza ku ruhande rumwe, ariko ibyago by'abandi n'ibyishimo ku bandi. Ibyishimo by'abandi n'amarira ku bandi. Isi nuko yubatse. Ngira ngo ni inkuru nanone itari nziza no ku Barundi. Bamwe yenda se bavuga bati Abarundi bakabaye bashyira hamwe bagahuza, cyangwa se bose bakoze ibyane bashyikira ubwiza bw'Imana, bakabaye baganira ibitagenda bikagenda, mugabo hatabayeho gusesa amaraso, hatabayeho gutana na mu mvuto, bose barakoze ibara.
Godefroid General Niyombare impamvu byabaye nk'ibiteza isaga cyangwa se akaga cyangwa ubwoba cyangwa intureka nuko abantu barimo baravuga bati CNDD-FDD ishobora kumwica atarengukanwe mu butabera ngo bamukubite intahe mu gahanga ubwo igahita imugandagura kuko uwitwa Rabi ntawe uzirengera. Kandi bingira ngo abari muri opposition ba Pacifique bashima Amanda n'abandi biratera ubwoba abo bantu bose niba koko bisangwa Uburundi bushobora gutangaza ngo turamufite bigahita bigira ikintu bihindura n'indi yimaje n'indi sura mu karere. Ma 20 iherutse kwizihiza umunsi mukuru mu gihe imaze ifashe Goma umwaka. Bivugwa ko uyu munsi mukuru Godefroid General Niyombare yawitabiriye. Kuri kamera ntiyagaragaye ariko mu nama zose za Ma 20 ziba mu gihe cy'amajoro ziba mu gihe cy'amanywa biravugwa ko General Niyombare yaba nawe akurikirana urugendo rwa Ma 20 ndetse bikavugwa ko uyu Godefroid Niyombare yaba afite ahahuriye n'uyu mutwe w'inyeshyamba Ma 23 mu ntego no mu mugambi wo gutembagaza CNDD-FDD. Ngira ngo nabyo ni inkuru itari nziza ku babebe kandi koko urebye imbaraga Ma 20 ifite yenda turagushyiriramo n'akavideo gato. Ngira ngo Ma 20 witegereje protege ibifite cyangwa security cyangwa ibifaru n'amamodoka ngira ngo ni ikintu kitoroshye cyane. Urabona ko aba bantu bariyubatse ku rwego rwo hejuru, bariyubatse iyi miduga harimo n'abaperezida batayironka batayifite. Bivugwa rero ko gufata igisagara cya Uvira izo mbaraga na Niyombare yazishoyemo agatubutse mu nyungu zo gushaka inzira yegereye Uburundi. Hari umuzungu baherutse gushimuta Eric, ngira ngo uyu muzungu w'umunyamerika uherutse gushimutwa nanone na Ma 20 nabyo biracyari aho ngaho ntibarabyemeza ngo uyu muzungu ngo baramufite koko Ma 20 ngo ibyemange ariko mu by'ukuri baramufite kuko FARDC yamuzanye siyo yamushimuta. Wazalendo FDLR abarundi bakorana na FARDC koalisiyo imwe ngira ngo ntabwo ari bo bashobora gushimuta uyu muzungu kandi ari muri raforo yabo. Ngira ngo rero biravugwa ko uyu muzungu nawe yashimuswe mu ndwi duheraheje umunsi turirendi hagati ya Merekeredi na Jedi. Kandi biragaragara ko ari umuntu ukomeye, umuntu uzwi na Tarapo washinze ikiroberi nka kuriya wagini ikora y'Abarusiya, nawe ni umuntu udasanzwe ariko biravugwa ko nawe yashimuswe. Navuga rero ngo Uburundi bwaba bukoze bwanditse amateka. General Neva yaba yanditse amateka kuva agiye ku ngoma, ubwo iki yaba ari operation ya mbere General yaba akoze witwe Evariste Ndayishimiye ku buryo ubwo noneho Trump yashimuse perezida wa Venezuela bishobotse ko Sebarundi nawe ashimuta Niyombare politike yo mu karere yanyu. Byaba bigaragaye ko Abarundi muri politike ya Neva noneho ibintu bibaye seriye, ubwo bamwe bari kuvuga ngo ubwo ngo ni Guinea yafashije Neva, abandi bati no Burusiya bwafashije Neva, abandi bati ese Uburusiya cyangwa se n'Ubushinwa. Donc hari kuvuga ibintu byinshi bikanavugwa ko amabuye Neva yaba yarashoye yaba yarayatanze kugira ngo bamuhigire umuntu witwa Godefroid General Niyombare kugira ngo atabwe mu mvuto. Ubwo rero niba ari byo ntabwo nabishinga hagati ngo sinye cyangwa nko filime, ariko biravugwa ko haba haragiye amamiliyaride n'amamiliyaride yo guhiga opposition y'umuntu witwa General Niyombare. Umunyarwanda ati birabibyuya ntibiba amaraso, mu Kirundi uti ibara ntirigwe.
Sebarundi ubwo yabatangiye noneho kubaka ubwoba muri opozisiyo irwanya itemera politiki ya Sebarundi. Niba Neva yagira ubushobozi bwo gushimuta General Godfrey Niyombare, ibi bintu byaba bifite icyo bivuze. Kandi harimo abantu bapinga, batabyemera, batabyumva, sava. Ngira ngo rero nk'Ubugande, u Rwanda, abantu bakiriye impunzi z'Abarundi, ngira ngo cyaba ari n'ikibazo imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu. Niyombare ari mu myaka 10 irenga yinyegeje cyangwa yihisha cyangwa atagaragara, aboneka rimwe na rimwe. Ese birashoboka ko itangazamakuru ry'u Burundi riri buhagarika avuga ngo nguyu General Niyombare twamufashe? Ibihugu byamubitse, kuko Niyombare simpamya ko aba mu ishyamba, ahubwo aba muri sirikirasiyo nyinshi zo guhiga inkunga itunga ikiroberi cyiwe. Rero byaba bitangaje ejo itangazamakuru ry'u Burundi bari kuribwira ngo nguyu Godfrey General Niyombare. Byaba ari ikintu kidasanzwe kuba ubutabera bw'u Burundi, inzego mu bijyanye no guca imanza mu Burundi zirimo zikatira urubanza n'ibifungo n'ibindi witwa Niyombare. Ngira ngo rero ibyo ni ibintu Abarundi bose bategerezanyije amatsiko, ababashije kumenya iyi nkuru, cyangwa se nanone mukumva ngo ikiziga cye kigaragaye aha n'aha, cyangwa se mukumva nanone ngo Niyombare byarangiye yapfuye, nabyo birashoboka. Aha rero uyu General Niyombare ngira ngo nanone ushobora no gusanga cyaba ari n'igihuha Abarundi bakereye, cyangwa ari n'undi muntu wagihimbye mu nyungu zo kureba amarangamutima y'abantu bakunda Niyombare, cyangwa se y'inzego z'u Burundi kuri Niyombare, cyangwa no kumva icyo Burundi bubivugaho, cyangwa n'undi muntu. Nanjye ubwanjye ubu ngira ngo mwumvise icyo mbivugaho. Swati nabyo byashoboka, cyangwa se ugasanga nibyo, cyangwa se Niyombare nawe akanavuga ahari ati ntabwo ari byo, ndi muzima, ariko ni ibivugwa, ni ibyavuzwe, ni ibyatangajwe n'itangazamakuru mu Barundi, mu Banyarwanda ndetse no mu Bakongomani bake, bavuga ko uwahoze yaragambiriye cyangwa yarifuje kuba perezida w'u Burundi, General Niyombare, bivugwa ko yaba yamaze kugera mu nzego z'iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Eske wowe urabyumva ute? Muri komenti n'ibitekerezo, kandi tukwibutse gukanda subscribe cyangwa se saboni niba utarayikanda. we wayikanze 5/5, tubandanye. Mu busanzwe igisoda cy'u Burundi ntabwo tukizi ku rwego rwo gukora ama operasiyo ahambaye mu bihugu byo hanze cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye hanze. Nta muntu turumva Uburundi bwagiye guterura hanze uhambaye muri politike, kereka bo ubwabo kumwe impunzi zisubiranamo zikarogana, kumwe abantu bashobora kuza ku mugoroba timbonera kuri izi n'izi zagiye aha n'aha zirangiza cyangwa se zitema umuntu. Ariko gushimuta umuntu bakamutwara mu muduga cyangwa mu ndege bakamuterura mu kindi gihugu bakamugeza mu gihugu cyabo, bwaba ari ubwa mbere mu myaka 20 CNDD-FDD imaze ku butegetsi, ndetse no mu mateka y'u Burundi bwaba ari ubwa mbere. Igipolisi cy'u Burundi ubu bushobozi ntabwo tukizi ko kibufite cyangwa iki gisoda. Ubwo rero byaba bisanzwe ari ukuri cyangwa se ari kweri ko Uburundi nabwo bugaragaye ko bushoboye ama operasiyo nk'ay'Abayahudi, ama operasiyo nk'ay'Abanyarwanda, kuko u Rwanda rwigeze narwo ruzana uwitwa Rusesabagina rumukura Washington ndetse hakoreshejwemwo n'Umurundi, ruramuzana ku mugezi Kigali, araza arafungwa imyaka igeze muri ingahe, barongera perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame amugirira imbabazi aramurekura. Bifite icyo bivuze. Hari n'abandi yenda u Rwanda rwagiye rushimuta rukabazana cyangwa rukabafata.
n'Uburundi rero simbizi perezida yageze ya ubwo rero nk'abakristo abantu basenga musengere Niyombare ndetse n'umuryango wiwe, nubwo yafatwa, nubwo yaba yashimuswe, nubwo baba bamufite, mugabo turasaba dukengurutse inzego z'u Burundi ntizigandagure ngo zongere amaraso mu yandi, kuko nabo bakiri abaroberi ntabwo bishe abantu bake, kandi nabo bashyikirijwe ubutungane bundi ngo baryozwe ibyo bakoze, kandi ntabwo ari byiza. Kandi nawe donc mu Burundi hakwiye kubaho ko ari abari mu gihugu ari abari hanze habaho kubabarirana. Ntabwo rero navuga nta mwana nta kinono, mwese muri babi. Umwiza ni Kristo, kuko na Yesu yaravuze ngo umwiza ni data. Reka rero natwe tuvuge ngo umwiza ni Yesu, umwana w'intama w'Imana. Abasigaye twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Navuga rero ngo kandi nimuza kwitegereza cyangwa se mukareba, uraza gusanga gusenya Red Tabara no gufata General Niyombare, gusenya disikuru ya Pacifique nini nahazwe aba bantu bari opposition, no gufata Pacifique. No kuvuga rero Sebarundi abaye yafashe imitahe cyangwa se amafaranga menshi yo gufata uwitwa Pacifique, gufata uwitwa Shimamanda, byamworohera abaye yashyikiriye General Godefroid Niyombare. Bivugwa ko Godefroid Niyombare yaba mu kwezi kwaheze yarahuye n'umuntu witwa Kabila wahoze ayoboye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu munsi wa none rero Kabila bivugwa ko yaba ari n'igoma, yigome. Mugabo rero nta uzi neza ko Godefroid Niyombare yaba hari manda bihaye yo gufatanya na M20, bakavuga bati mureke dushyire hamwe twubaka urunani, M20 nimara kwiyubaka, kuko M20 yo iteganya ko biriya bice bigomba kwigenga mu buryo bwuzuye. Kisasa FARDC Wazalendo abo bantu nta bushobozi bafite bwo kurinda biriya bice. M20 rero yashoyemo imbaraga n'amafaranga nk'uko abibonye muri iyi video, ndetse aba bantu bari seriye nyine. Kandi noneho Amerika ibakingiye ikibaba, cyangwa se ibari inyuma, cyangwa se irabashyigikiye. Kandi Amerika ntuyisige na Katari. Birindiro bikomeye cyane bya Amerika biba mu gihugu cya Katari, muri biriya bihugu by'Abarabu. Ibindi biri muri Israel, ariko cyane biri muri Katari. Ni ukuvuga rero kandi Katari n'u Rwanda nabo ni inshuti. Niyo mpamvu na biriya mwumvaga ngo Sebarundi ngo yarasi Kigali ngo anyuze mu Bugesera. Mu Bugesera hari ikibuga cy'indege cya Bugesera gikuriye ibindi bibuga byose byo mu Rwanda bigwaho indege. Amamiliyari n'amamiliyari y'abanyekatari ntabwo Burundi bwayarasaho, ibyo byo ntibishoboka. Katari igomba kurinda bimwe mu nyungu, kandi Katari ifitemo imigabane n'u Rwanda rufitemo imigabane. Dufatikanyiriza hamwe kurinda Bugesera. Buriya Bugesera ifite umutekano uhagije ku bwa kiriya kibuga cy'indege, para raporo y'ibindi bisagara. Ibyo rero mbivugiye iki? Ni inkuru itari nziza mu matwi y'abantu ko Niyombare yaba yafashwe. Ni inkuru itari nziza ku Barundi ko baba bamaze guta muri yombi Godefroid General Niyombare. Ariko nanone ku bandi Barundi bimbonera kure n'abadede yaba ari itsinzi. Ngira ngo muri iri joro n'umunsi w'ejo imbonera kure CNDD FDD bazabyina za ndirimbo z'itsinzi cyangwa za ndirimbo zidasanzwe zihayagiza umugambwe wabo ngo agacarutse baracakira, ngo inkoni irarara ku gatumbi irara. Za ndirimbo nyine zicyoza cyangwa se zifite abake bazibwira ba Iprona n'indi imiryango seneri imigambwe sorry. Abo bose rero ngira ngo CNDD FDD ariko nayo wasanga atari nabyo, cyangwa se ari nabyo. Sahizi uretse kubikurikirana nawe ahuri tubwire ibyo wamenye cyangwa ibyo uzi. Imbuga zose ziruguruye. Mugabo
njye mpamya ko ni ikintu cyaba kidasanzwe nyine gishobora guhita gihindura ururimi n'imvugo mu buryo budasanzwe. Icyamukanyikorerera amaganya yanjye yose, Yesu ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose Uwitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho, kenshi n'inyibiri bube gahagarika umutima mwami, ngize kwizera guke, icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose, ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Nitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyago byawo gusa, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriye n'ibyago byawo gusa. Umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza, mwishingikirizeho, ngeza ushaka mushorera, nuko menye nyiri mu makuba amahoro adashira, ngeza ushaka mushorera, nuko menye nyiri mu makuba amahoro adashira. Umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza, mwishingikirizeho. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza aya maganya yanjye. Ya 383 muri kantike y'ikinyarwanda mu gushimisha Imana. N'indirimbo nziza cyane, n'uwasengaga asaba, n'uwasengaga abwira abantu ngo nabuzwa n'iki, umpe kumenya ibyo niga n'ibyo nigishwa. Uyu munsi tugiye kuyaga icyo nakita ijwi ry'Imana, inzozi z'Imana n'ubuvugishwa bikomoka ku Mana. Ariko mbivuze uko ntabwo byumvise neza, ahubwo bivuze iki? Bivuze ko umuntu yubaka inzu akayishyiramo imiryango, akayishyiramo amadirishya. Uhamagaye ari hanze, uri mu nzu aba ashaka kugira ngo aze kumva umuntu umuvugishije uri hanze. Mu buryo umuntu akozwemo, Imana Data mu isezerano rya kera yazaga iturutse inyuma y'umuntu. Ntabwo
yashyiraga iba muri wowe, ariko kenshi na kenshi mu buryo bw'ibiyago n'ibiganiro izananye inyuma hanze. Ni niyo mpamvu bavuga ngo Imana yaje, ngo iraje ivuye mu ijuru, yangendeye, yasuye, yambariye, yambwiye. Mu busanzwe Imana iba mu busanzwe Imana iba mu muntu, ariko noneho hari uburyo isura umuntu. Mvuze hanze, simvuze hanze hazaba imbwa n'abarozi, ahubwo inyuma buno niki. Ariko shobora guhura na marayika mu maso y'umubiri no mu mubiri. Uhoraho ashobora kungendera mu nzozi, ntabwo agaragara nk'uvuye muri njye, nk'uwabaga muri njye, ahubwo azananye iyo agomba n'iyo ashaka. Kandi yaje ashobora kunyura muri aya matwi nk'umuryango Yesu yashyize mu muntu kugira ngo Imana ice muri urwo rugi igusangemo imbere, hama muyage. Uhoraho ashobora guca muri aya maso akagusangamo imbere muri saro cyangwa mu cyumba cyangwa aho waba uri hose mukayaga. Uhoraho ashobora guca muri aka kanwa akagenda mu mutima wawe mukayaga. Donc ire mu muntu nayo yashyizemo inzira zinjira ndetse n'inzira zisohoka, kandi yarangiza kuyaga nawe akongera agasohoka, yakerekeza mu ijuru, yakerekeza no mu bandi bantu naka. Mugabo hari inzira ziri muri wowe zizana ubutumwa bwiza muri wowe. Ubutumwa bwiza bushobora kuza bukubwira kwihana, bushobora kuza bukubwira guca bugufi, bushobora kuza bukubwira ibyiza, bushobora no kuza bukubwira ibibi. Ni ukuvuga Uwiteka ntabwo aza mu muntu yaremye muri kote imwe, ahubwo aza muri kote zose kugira ngo akurinde ibibi, abikwereka kare ko biriya ari bibi, hama akabikubarira ukahagera ubizi ko Imana yavuze ngo ni bibi. Akaga rero cyangwa se ingorane cyangwa se ingwano nuko umuntu kuva mu nzara z'ibirenge ukagera ku musatsi harimo abantu bakinze cyangwa se bugaye Imana batayiha uburenganzira bwo gukorera muri bo. Yesu yavuze ngo nindodora cyangwa ninkomanga ukugurura cyangwa ugakingura, nzinjira dusangire. Uyu munsi rero amatwi y'umuntu Imana data, amatwi yawe Imana yanyuramo igashika muri wowe, ko ni urugi Imana yashyizeho. Ese harimo ibarabara cyangwa inzira cyangwa umuhanda Imana icamo, amatwi yawe wumva Imana icamo mu buryo buyoroheye nk'urugi iyo yashyizeho, cyangwa amaso cyangwa akanwa cyangwa se umutima wawe. Ni ukuvuga Imana yije muri wowe bisaba iki? Hama se ubundi bwiraza, ese ujya uyibona? Ese igiza? Wibaze kuba wamara imyaka 10, imyaka 20 cyangwa 30 Imana yakuremye n'ibiganza byayo, nta bubasha ifite muri wowe, nta bushobozi ifite muri wowe, nta jambo igira muri wowe, nta murongo ngenderwaho itanga muri wowe. Ntabwo rero bishoboka ko niba Imana itari muri wowe, kuzayobora abana bawe bizakugora, kuzabana n'abantu bizakugora, kuko uwananiye Imana, utumviye Imana ku bantu bo, kuko abantu twebwe turi babi, ndi mubi, kuko je imbabazi z'umuntu, urukundo rw'umuntu birarangira, kandi ibyo nabyo urukundo umuntu akugirira nurwo nawe umugirira. Ibikorwa ukorera umuntu nibyo bakwitura, nta muntu ukora ibibi ngo bamukorere ibyiza, ariko Imana ukora ibibi ikagukorera ibyiza. Niba rero umuntu adashobora kuba afite communication nziza n'Uwiteka, ukabona yarugaye muri we, ntabwo ari inzu y'Imana, ntabwo ari umuntu w'Imana. Uhoraho ntaba muri we, biragoye ko uwo muntu ashobora kuzaba mu isi mu buryo bumworoheye, cyangwa ashobora kubana n'abantu mu buryo bumworoheye. Swat azabaho nabi, kandi nabo babana bazabaho nabi, kandi n'urugendo rwe ruzamurushya, koko ntazarwara ngo amenye icyo arwaye, azirukankira mu baganga, ntabwo azamenya icyo atwite cyangwa icyo abyaye, ntazamenya icyo yashatse cyangwa icyamushatse, ntazamenya isi avamo n'ijuru agiyemo. Muri we harugaye, hari umwiza, kuko Imana itari muri we ushobora kubona ijuru. Uhoraho niba ataza muri we ngo agutemberere, koko iriya nzira Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yari ifunze ngo sinzongera kuza face imbona nkubone, vis-a-vis, nzajya nza
mwasenze. Urumva umuntu iyo yasenze uhoraho araza akakubwira ngo biriya ni bibi, biriya si byo, noneho nawe ukikebuka ukamenya ko atari byo. Mugabo iyo udasenga muri wowe urugaye kandi urafunze. Niba wugaye, niba wafunze inzugi zawe zose, tubare n'inzu isanzwe, iyo ugiye kuryama ufunga inzugi zose n'amadirishya yose, ubaye umanutse hasi muri kave aho amajwi y'abantu atagera na sonoritari, urumva nta wagutemberera. Mugabo twebwe iyo abana b'abantu bakomanze turugurura tukayaga bakatubarira ikitugenza. Iyo umwana wawe akomanze ukingura n'ingoga, iyo umugore wawe akomanze ugurura n'ingoga, iyo umugabo akomanze ugurura n'ingoga, iyo bagutelefone kuri telefone uritaba n'ingoga kandi ukamenya kuvuga ngo karame. Iyo mico niyo nyifato yo kubana n'abantu mu buryo ubona bikoroheye. Ubundi nibyo wagakoresheje ubana n'Imana. Mugabo rero Imana ntayo uzi muri wowe, akunabari ntago ubyita, ntubizirikana, ntubigomba. Wibaze ko muri uyu munsi message zose ziza kuri WhatsApp wazisoma, izije kuri Facebook ukazisoma, iziciye kuri Instagram ukazisoma, iziciye kuri X yahoze yitwa Twitter ukazisoma, ndetse n'ubutumwa busanzwe banditse mu ibahasha ukabusoma, na message ziciye hasanzwe ukazisoma. Igitangaje nuko ukwezi gushobora gusoma nta message y'Imana n'imwe muri we wasomye cyangwa se ufite. Message y'Imana ishobora kuza muri Bibiliya, ishobora kuza mu ndirimbo, ishobora kuza mu nzozi, ishobora kuza mu ijwi, mu buvugishwa no mu ijambo. Umuntu urashaka kumara ukwezi nta message y'Imana n'imwe asomye. Mugabo izindi zose nta n'imwe irara atayisomye. Nta muntu umuhamagara ngo abure kumusubiza ibyo abajije cyangwa se abure kumubwira ibyo yaronderaga. Mugabo ku Mana birugaye. Nta muntu n'umwe ku Mana ukwezi gushobora gushira ku Mana ikaguhamagara ku wa mbere ngo musengane, ku wa kabiri musengane, mu gitondo dusengane, mu ijoro dusengane, saa sita dusengane, PMIM ugahora ubura umwanya, indwi igashira, indi gashira, indi gashira. Mugabo abantu iyo baguhamagaye mu manza uraboneka, cyangwa se mu bukwe abantu iyo baguhamagaye aho bapfushije uraboneka, umuntu aguhamagaye kwa muganga ngo umusure uraboneka, aho umuntu akwitabarije uramutabara, ndetse ugashyiraho n'ibiguzi by'amafaranga menshi ari umuntu, ndetse ugakora na biriya mu nyungu zawe nawe cyane rwose ukuri kwame. Mugabo bikaza kurangira ba bantu bo birangiriye mu isi, kuko barapfa tukarira, bavuka tugaseka, bapfa tukarira. Mu isi yo kugura no kugurishwa tubayeho tutanyurwa, tudashima, ngo umuntu avuka aganya agapfa atanyuzwe. Ibyo bintu byose bifite itanguro bikagira n'iherezo. Eske nerekeza ku musozo, umwana w'umuntu arakwiye kubaho yarugururiye ibintu byose, mugabo akabaho uhoraho yaramwugaranye? Oyaye, ndakubariye nibarira, ugurura inzugi zose zo kuyaga n'Imana, no kuvugana n'Imana, no gukorana n'Imana. Uri namba wa susha kumbwira ngo Imana ni nimero ya mbere muri wowe, ngo bimwe abantu bavuga ku rurimi Imana ni nimero ya mbere, Yesu ni nimero ya mbere, Mwuka Wera. Uwo muntu ukunda udashobora kuyaga nawe ukwezi kugashira, amezi abiri agashira, udashobora gufatikanya nawe mu gusenga cyangwa mu gushima cyangwa mu kuririmba, ukabaho uri umwe, ubwo koko murakundana? Nge navuga ko ari uburyarya, ari ikinyoma, ntabwo mukundana. Hinduka mu mutima no mu mubiri, hinduka mu mico n'inyifato, utangire urugendo rwo kubana na Data na Mwana n'Umwuka Wera, kandi uharanire kubaha umwanya ukwiye uhagije mu buzima bwawe, mu bikorwa byawe, mu mibereho yawe ya misi yose. Menya ko ufite umwami wakiriye, wamenye, ugomba kuzuza inshingano kuva ku wa mbere ukageza ku wa mbere, ugasabwa gutanga ibyo ugomba ku Mana. Kandi byiza cyane rwose, untahure nanjye ndagutahura. Yego Mwami Yesu, turagushimiye wowe waduhaye ubwenge, uduha ubwenge bwo kukumenya, kukubaha no kugukorera.
turagushimiye rero uduhe kugamburuka cyangwa kugira umwete mu kumenya no mu kugukorera, mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera, amen. Nkwifurije rero kumenya Imana na Yesu na Kristo, ariko si ukubamenya by'ururimi, ubamenye mu bikorwa no mu ijambo.